ва воқеан ҳам ҳамон рӯз фаро расид, рӯзе ки мо бениҳоят зиёд интизор будем. Ҷонибек Муродов дар меҳмонии радиои Ҳамсадо. Дӯстони азиз, воқеан мо аз ин хеле зиёд шод ҳастем ва айни замон дар васфи Ҷонибек Муродов кафкубиҳои хеле зиёд зада шуда, аммо Ҷонибек мутаассифона ки инро нашунид. Ва барои ин қадар бозам як бори дигар сегодня у нас в гостях известный певец, звезда таджикской эстрады, прекрасный человек и единственный человек из Таджикистана, это стоит отметить в силу развития социальных сетей, кто получил галочку, верификацию в Инстаграме. Ҷонибек Муродов, добро пожаловать к нам, доброе утро. Ташаккури зиёд, салом алейкум ба ҳамаи шунавандагони радиои Ҳамсадо, радиои Ҷавон, радиое ки нав ба як моҳ аст. Ба ҳама салом, ба ҳама мухлисон, ҳамеша саломату сарбаланд бошедон. Имрӯз дар хизмати шумо ман Ҷонибек Муродов. Ва аз ҳама чизи муҳим, Ҷамила, фаромӯш карди гуфтанро, Ҷонибек Муродов ҳамчунин падари намунавӣ аст. Падари намунавӣ аст ва вақте ки як замон он вақт ман дар телевизион фаъолият доштам ва Ҷонибек расми фарзандашро ҳамон вақт дар Инстаграм ё Фейсбук гузошт ва ҳатто ман ҳамон шаҳр дар ёдам гуфтам, Ҷонибек, шумо фарзанд доред? Ва Ҷонибек гуфт ки ҳа, шукри Худо, соҳиб як писар ҳастам. Аммо Ҷонибек, 2 ҳафта қабл шумо як таронаи навро пешниҳод кардед бо номи Амина. Амина ки аст? Амина, рости гап, як духтара ки бисёр мардум фикр карданд ки ман духтарчадор шудам. Мо низам мегӯям фикр. Аминаҷон як фарзанди яке аз дӯсти ман аст ки масалан чанд сол фарзанддор шуда наметавонистанд бо амри ҳамсараш ва баъди чанд азобҳо ахир ба мақсад расиданд ва худованди меҳрубон як духтараки зебо ба дунё омад бо номи Аминаҷон. Барои ҳамин вақти ҳамун азобу ҳамун рӯзҳое ки чӣ қадар масалан ғамгин буданд, ҳамин чизҳоро ба ман нақл мекард ва дар он ҷо мо ба як хулоса омадем ки барои Аминаҷон як суруд тайёр кунем. Ва Ҷонибек, саоли аз ҳама мубрам, саоли аз ҳама муҳим, саоле ки воқеан баҳри он мо зиёд кӯшиш кардем ки Ҷонибек дар меҳмонии радиои Ҳамсадо бошад. Қадами Қурбон ин яке аз мавзӯъҳои доманадор шуд дар сархати кулли расонаҳои хабарии Тоҷикистон. Ҳатто берун аз он низ фақат Ҷонибек. Ва Ҷонибек, ин ба мисли дигар сарондаҳо як хайп буд ё ин ки танҳо ё ин ки чӣ гуна идея ба сари шумо омад? Ва саволи дигар ин ҳам бошад, аслан аз куҷо дарак ёфтед? Рости гап, якумаш хайп ба ман умуман лозим нест. Масалан ман ягон хонандаи нав ё нав шурӯъ мекардам, ин корора агар мегуфтанд шояд ягон туғрӣ мегирифт. Лекин мо ҳама қадар мақсад доштам ки муваффақ шавад, як дасти ёрдам расонам ки шояд корҳояш боз хубтару пештар равад. Тамом дига, ягон мақсади хайпу пайпу ба ман чизо умуман лозим нест. Шукри Худо, мухлисони худам ба ман мерасанд ва кори ман шукри Худо пешрафта истуда аз рӯз ба рӯз. ҳамаи чи зиндагиам шукри Худованд хуб аст, беҳтарин аст. Барои ҳамин ба ман хеле муҳтоҷи хайпу пайп нестам. Ва шумо масалан ба дигар сарондаҳое ки айни замон бигӯем ки дар дохили нохунак хайп мекунанд, ба ин чӣ гуна назар доред шумо асосан? Ҳама фикру андешаи худаш, ҳама кори худаш. Ман ба ягон кас дар зиндагӣ кор надорам. Ки чӣ хеле мехоҳад зиндагиша пеш мебарад, интихоби чӣ гуна корҳои худ. Барои ҳамин ҳар кас фикру андешаи худро дорад. Ман ба ягон кас кордор нестам. Фаъолият бо Қадами Қурбон дар кадом зина қарор дорад? Айни замон ба кадом мақсад омадед? Рости гап, Шарофҷон яке аз композитороне ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр алон пешрафт аст. Он кас мусиқиро омода карда истоданд ва вақте ки мусиқӣ ба анҷом расид, мо ба он мусиқӣ шеъри нав менависем ва Қадами Қурбон ба шеърро сабт мекунад. шеър ки тайёр шуд, мо баъд фикри клипро мекунему, сабти клипро сар мекунем. Ва намон эҳсосоти Қадами Қурбон чӣ гуна буд, Ҷонибек? Вақте ки шумо аз наздик дидед, вақте ки воқеан барояш телефон харидорӣ кардед, вақте ки рафтед ба кошонаи ҳусн барои боз ҳам зеботар кардани намон бигӯем ки рӯи тоҷиконаи Қадами Қурбон?
خیلی خرسند بودن بسیار باوریشان نمی‌آمد. میگفتم من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که مثلا با همروی خودت وام می‌خورم یا که باز یک جور همکاری می‌کنیم. لیکن همش مهربانی خداوند. من گفتم که من فقط کاری خداوند رو شاید من بهانه شدم و اجرا کردم. بله و در این برابر من تابستان اگر خبر داشته باشید من یک خبری خیلی دور و دراز را برای شما آماده کرده بودم. این هم باشد برای اشتراک در یورما و در اوکراین اگر من خطا نکنم و اصلا با درخواستی یا اینکه دعوت خودی لایما وایکول شما اشتراکچی ما از همین مراسم گشتید و حتی آنها درخواست کردن که در آخر باز هم یک بار دیگر شما ترانه بسرایید و چگونه است این زمان алан бадоеве ки ҳазорҳо миллионҳо сарояндаҳо хоҳиш доранд сар карда аз Настя Каменская хато накунам Араш ҳоло Егор Криду дигарон кор мекунанд ва то аз Тоҷикистон Ҷонибек Муродови мо воқеан фахри ана ҳамин миллат тавонист ки бо Алан Бадоев кор кунад. Чӣ гуна буд ҳамкорӣ бо Украина ва Алан Бадоев? мо ҳамкорӣ кардем. гуфт ман худам нафаҳмидам чӣ хелан бо ҳамроҳи ту ҳамкорӣ кардам. бо дар як вақти зуд масалан мо сурудро тайёр кардему баъд аз 2 моҳ аллакай клипи моро сабт кард. ачи хеле ки шумо медонед ҳастанд ситорое ки ҳатто маблағи калонам супоранд солҳо интизор мешаванд ки то ки алан ба онҳо клип сабт кунад. лекин бо меҳрубонии худованд ва бародарони ман дар Украина уно илтимос карданд ва اونم راضی شد. وقتی با هم صحبت شدیم بسیار یک چگم ستاره‌مو توقع گرفت و انجام دادیم همین کار رو و تا امروز کلیپ نویسه از همه کلیپ قیمت‌ترین در آسیا می‌آمد. واقعا بله واقعا این میارزد برای این چیز کافکو بیزد و Ҷонибек اصلا فعالیت در اوکراین چگونه چون یک ایده برای چی در دبی نمیدونم در دیگر جایونه مخصوصا تنها در اوکراین یک دولتی که بگم که هیچ وقت سراینده‌های ما حتی در فکرش هم نیستند تو فکرم نمیکنند که با اوکراین میروند. منم عموما در فکرم نبود. لیکن من یک برادر دارم یک مخلصی اشدی دارم که اون کس از تاجیکستان پیش در تاجیکستان بودن و وقتی که همین جنگ‌های شهروندی شروع شد اون کس به اوکراین میروند و الان یک چی گویم بسیار شخصی بای و ثروتمند و اون کس در شویتزاریا زندگی میکنند در گرمانیا مثلا در لندن لیکن اساس از خود اوکراین و برای این ایده اون کس بود. اون کس خودشون سرپرستی کردن و من قرارداد بسته کنم و مرا هم پرودوسران با نام ایگر بریسوف پرودوسری من دعوت کرد و ما طول 2 سال در اونجا همکاری کردیم و سال 2009 قرارداد من به آخر رسید و اونا باز میخوان که قرارداد نو رو دوام دیم باز کار رو دوام دیم. لیکن اینجا باز قرارداد از شهر تاشکند هست و از شهر مسکو. فکر من تا ماهای март میخوام فکر کنم و یکی رو انتخاب کنم. و اصلا Ҷонибек шумо гуфтед ки Небиса яке аз наврҳои қиматтарин шуд дар Осиёи марказӣ. Аслан чӣ қадар маблағ сарф шуд агар пинҳонӣ набошад? тақрибан пули як хона гӯем мешавад. дар Душанбе ё Хуҷанд? пули як хонаи 3-4 хонагӣ дар маркази Душанбе. беҳтарин. ва меарзад яъне ки ҳоли сарояндаҳои мо то ҳамин расиданд ки барои ситора шудан бояд ки ба гуфти Русо вложить нужно, да? Бояд ки мо пул маблағгузорӣ кунем. рӯзҳо буд ки масалан ман қарздор мешудаму лекин корро пеш мебурдам ва ба ман дӯстон ё шиносон мегуфтанд накои корро ту аз санъат масалан این پول‌ها رو برآورده نمیتونین. نه که من باور میکردم به کاری خود و تالنت خود و همه وقت از خداوند مهربان التجا میکردم که به آرزویم رساند و خداوند روز به روز به آرزویم رسانده ایستاده است و همیشه انسان باید به کاری خود باور کند و کاری خود را دوست دارد. ҷамила ин суханҳоро дар ёдгир мо як барнома дорем ҳамсадои иқтибос меоварад ва ана ҳамин суханҳо бояд ки садои ҷан дар ҳамсадои иқтибос меоварад. ва самои чизи муҳим Ҷонибек ман дар саҳифаи шумо номнавис шудам ҳамчун як мухлиси шумо нигоҳ накарда ба оне ки ман ровӣ директори радиои ҳамсадо нигоҳ накарда ба ҳама ин ва аслан навори вақте ки навори лилуро шумо илова карда дар Инстаграм
мо тавонист ки аксару садоҳои хеле зиёдро ба бор биоварад. Дар тамоми сомонаҳои иҷтимоӣ ҳафтаҳо гап дар бораи лилу мерафт ва аслан бисёре менавиштанд ки ин ба менталитети гӯё ки тоҷикон рост намеояд, барои ин ки дар як формати воқеан ҳам нав буд лилу барои мо тоҷикон ва ман ҳамчун ман дар ҳайрат будам чӣ гуна бо кадом роҳ чӣ хел. ин клип барои формати тоҷикон набуд, ин махсус барои Хориҷа. Украина буд ва барои тамоми телевизионҳои Украина. ин клипро худи бо роҳбарии М1 М1 аз ҳама беҳтарин шабакаи Awards ҳаст агар ман хато накунам. Украина аст. Барои ҳамин мо мегӯянд хеле қадами Қурбон гуфт шаҳри якчашмаравӣ якчашма шавад. Барои мо ҳамун коре ки масалан онҳо мехоҳанд ҳамун корро иҷро кардем, барое ки мебахшед мо маблағ мегирем, мо зиндагиро кор пеш мебарем ва мо санъатамонро пеш мебарем ва барои ҳамин як чизи навоварӣ буд. Ман умуман санъат сарҳад надорад. Санъат масалан гӯем ин чизо бояд набошад. Мо ҳозир асри 21 аст. Масалан хайр дар оҷо духтари хушрӯ ягон мебахшед бадани лучкати набошад. Дар онҷо мо як романтика нишон додем. Барои ҳамин бояд ки ба ин чизо аҳамият надод. Бале. Ва ҷонибек аслан суруди Прашай ман дар интернет хеле зиёд кофтам. Аслан ки дар куҷое аз дӯстон аз бачаҳо фаҳмида будам ки гӯё ки ба кадом як дӯстатон бахшида шудааст ана ҳамин тарона. Прашай не ҳамун Нибиса клипе ки Алан Бадоев сабт кард, ҳамон клип ва Сергей Карачун яке аз дӯстони ман ва ҳамчунин бародаре ки ман гуфтам маро дастгирӣ мекунад сарпарастӣ дар тӯли 7-8 сол, он бародарам фарзандашон. ӯ дар садама вафот кард. барои ҳамин мо бахшида ба Сергей ҳамин сурудро сабт кардем ва клипашро ба навор гирифтем. ва воқеан ин як таронае аст ки ба инсон таъсири хеле калон мерасонад ва воқеан меарзад чун ин таронаҳо бояд ки бештар бошанд. Ба ҳар сурат ман пешниҳод дорам ки айни замон мо таронаро гӯш карда бошем аз Ҷонибек Муродов. Ман фикр мекунам ки ҳама розӣ ҳастанд. Пас аз он бошад мо бармегардем ба эфири мустақими радиои Ҳамсадом. Албатта ва яке аз таронаҳои беҳтарини Ҷонибек месароям. Рафтем. бори дигар субҳ бахайр бошад барои кулли мардуми воқеан Тоҷикистон ва хотиррасон мекунем ки дар меҳмонии радиои Ҳамсадо қарор дорад сароядаи дӯстдоштании Тоҷикистон, Украина ва барои чӣ Тоҷикистон, Украина тамоми ҷаҳон Ҷонибек Муродов. Бори дигар субҳ бахайр бошад Ҷонибек. Ва аслан Ҷонибек мо мебинем ки дар Инстаграм чӣ қадар суҳбати гарм доштад. Чӣ гуна аст? Бештари вақт мебарояд намин гуна ё ин ки танҳо дар вақте ки вақти холӣ аст? вақтое ки масалан вақтое ки дар кор бошад мебароем, барое ки ба дили мардумам задан дар кор не чапа роста буромада ҳар рӯз. ва шумо чӣ ақида доред? Масалан бештари аз сарояндаҳо ман фикр мекунам ки ҳоло ман пас аз гуфтани ман пай мебаред ин ки аст дар дохили мошин, дар дохили тарабхона, дар дохили хона, дар дохили истироҳатгоҳ, дар дохили меҳмонхона, баъзан вақт дар дохили ҳамом низ яъне ки ба пахши мустақим мебаранд. бачи хеле ки гуфтам зиндагии худаш ҳар як шахса ӯ кори худаш чӣ хеле мехоҳад. мо ҳақ надорем як каса гап занему, як каса ба як кас кордор бошем. ва хуб Маъруфзода менависад айни замон дар Viber чо рақами охираш 4666 мегӯяд ки ба акои Ҷонибек саволи ман чунин аст ки дар ноҳияи Ашт кай консерти худро баргузор мегардонад? насиб мо дар нақша дорем ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳо масалан дар стадионҳо консерт баргузор кунем, лекин барои ин чиз ташкилкунандаҳои хуб дар кор аст ва бисёр заҳматаш зиёд аст. мо мехоҳем, лекин ҳами дардисараш ҳам зиёд аст ростига барои як чиз ташкил кардан. барои ҳамин насиб бошад ҳатман мо бо консерт меоем. Фирдавс менависад салом ба Ҷонибек Муродов, дуэт ё ин ки фит бо истеъдоди англисӣ бо қадами Қурбон дар нақша нест? не акнун як бояд дуэти бошад ки масалан бо Зебат
масалан санъаткор бо як санъаткор бояд дуэт кунад ки масалан стилошон туғри гирад, лекин ман бо Қадами Қурбонов дуэт кунам, мо масалан стиломо тамоман туғри намегирад, барое ки равияи Аки Қадам дигар, ман стилам тамоман дигар. мо ҳамун чӣ хеле ки ман ваъда додам, як суруду клипи беҳтарин барои Аки Қадам мекунем, баъд бо он тарафша нигоҳ мекунем. Баъдан яъне ки аз худи Қадам вобаста аст, чӣ гуна назар мекунад, чӣ гуна нигоҳ мекунад ва чӣ гуна фаъолияташро ҳар як шахс аз худаш бисёр чиз вобаста аст. Ҷовид менависад дар Viber, менависад ки шумо як тарона хонда будед чанд сол қабл бо номи Ана чӣ кор кардӣ? Ин Ана номи одам аст ё ки Ана чӣ кор кардӣ? Ин суруд ин суруд медонед дар вақтҳои гурӯҳи кадом не якум албомам соли 2007 буд. Ана чӣ кор кардӣ? Кимчи маро шикор кардӣ? Дигар мегӯяд дар ягон концерт амиро насар медиҳад. Мо хоҳиш дорем ки дар ягон концертҳои оянда ҳамин таронаро ҷой бикунад. Раҳмат. Ва ҳоли Ҷонибек пурра ошно нести бо альбомаш. Дар он ҷа диско аз соли 2007 то мана 2019 дар 12 сол тақрибан 130-140 суруд сабт кардам. ҳама инро ба хотир монданам бисёр душвор аст. Ҷонибек, як аслан Ҷонибек хаб ва як мавзӯе мешавад ки воқеан дар тамоми расонаҳои хабарӣ дар тамоми ҷаҳон ҷой мешавад. Гуфти ҷурам ки ту як сол дая бор бояд кафолӣ мешавад. Ва Ҷонибек, мо медонем ки дар Амрико агар ман хатон он вақто ман хурд будам ва мегӯям мо дар телевизион фаъолият мекардем ва гуфтам ки Ҷонибек як видеои нав баромадааст, медонем дар он ҷа кимчи гӯё ки урёнанд ва чӣ навор буда аслан? Биёед ман аз худи шумо пурсон мешавам айни замон ва барои ман бисёр ҷолиб аст. Бисёр наворҳои хеле баромадагӣ. Кадомиш кадомиш бошад? Гуфтанд ки дар як филм аст. Дар филми франсузӣ соли 2005 ки мо нақш бозида будем, дар ҳамон филм худаш дар бар рӯси на реальных событиях и барои фестивали Кан тайёр шуда буд ва ӯ филм дар бораи як бачаи қишлоқие ки аз шаҳр омада бояд зан гирад ва ӯ бо занаш масалан гӯем зиндагиаш пеш намеравад ва ман амакбачаи ҳамун дар ҳамун филм ӯ пеши ман мебиёяд ки ман ба ӯ ёд диям чӣ хел бо духтар муносибат кардан дар то ва ман ӯро мебарам ба ресторанҳо, ба дискоклубҳо, масалан ҳама бачаи хеле гӯем хулигани кӯча. баъд ҳамун махсус ҳамин яхе бадхоҳҳо, ман чӣ хеле ки гуфтам, махсус ҳамун ҷойша бурида ба интернет партофтан, как будто ягон навори ман биромад набошад ва наворо аз филм ва ягон уҷа гӯем чизи қадар вайшам набуд, хеле гӯем ягон чизи страшнеам набуд унҷа, ки масалан аз мо чӣ хел мардум аз паша филм месозанд. Ва ин хуб аст ҷонибек. Албатта хуб аст. Ман ҳатто медонистам ки ин наворҳоро бировард, мо метонистем ҷазо диҳем, не ки аз ҳама кори хуб вақти ба Худованд месупорем. Барои ҳамин ва ҳамун шахсоне ки ҳамин наворро бироварданд баъди чандин сол намедонам бо чӣ ба як проблемо гирифтор шуданд, ки барои ҳамин ҳеҷ вақт ба як аз бадхоҳию ба як аз бадкорӣ кардан дар кор нест, ки дар як зани албатта дар табо мезанад. Ислом менависад, мегӯяд салом алейкум ба ҳамаи мухлисони Радиои М102 ва ба Ҷонибек Муродов. Ва шумо ду савол дорам, мегӯяд кай суруди наватон бо Зулайхо мебарояд? Воқеан муборак бошад. Ташаккури зиёд. Насиб, мо нақша гирифтем ки рӯзи 14 феврал рӯзи рӯзи ошихон мегӯянд ку 14 ким чӣ хали як ид аст ошихон рост дига ман хеле идои қайд намекунам. Барои ҳамин дар нақша дорем. ҳозир дар Тошкент бояд свидения кунанд ва бояд дар тӯли 10 рӯз бояд корро ба анҷом расонанд. Барои ҳамин интизор ҳастем. Бале, албатта Юсуф ва Зулайхо, ту филмашро тамошо накарди Ҷамила? Аз томи дунё қафомонди рости гап. Ва дар ин баробар барои мо менависад шамадаи дигар, мегӯяд салом алейкум ба кормандони Радиои М102 ва аллал хусус ба Ҷонибек Муродов. Яъне ки что там ведущие просто сидят там. Да, Ҷонибек Муродов. Ҷамилахон бо ҳам сухана тедохи.
ба микрофона гирифти дафтар мози шинос накардам шумо ҷонибек мо як рови дорем ном дорад ҷамила назарова ҷалолиддиновна ӯ дар донишгоҳи славянӣ мехонад ва дирӯз донишгоҳро бо баҳои 5 хатм кард ҳама имтиҳонҳоро модель аст барномаи кинохит дорад дар эфири радиои ҳамсадо ва боз ҳам ҳамсадо цитирует. Бехтарин. Вы меня так представили, будто бы гость сегодня я. Спасибо большое. На самом деле у нас просто Хамсадо на таджикский язык, национальная такая радиостанция, поэтому на таджикском больше вопросов, но на русском они тоже есть. Да. В первой части программы мы говорили о том, что вы выступали на Юрмале. Да. И вот мне хотелось бы, знаете, что спросить. На этом концерте также вместе с вами выступала таджичка Манижа, Манижай Сангин. Да. Как вы относитесь к ее творчеству? И не хотелось бы вам записать дуэт, может быть? Ну, вы только познакомились когда-то были с ней? такие планы, мы давно с ней знакомы, но она там представляла Россию, а я представлял Таджикистан. Да. Ага. Поэтому в этом была разница. А так я очень уважаю ее талант. Она очень красиво поет, необычно. У нее свой, да? Да, у жанр? нее свой такой какой-то креативный стиль. Поэтому уважаю ее. А вот дуэт записать? Как Я думаю, две звезды, которые знамениты вот, да, в России и с Таджикистана. ну, как-то Бомбануть так вот. В таком стиле я не подойду, как бы. А вы спеть боитесь с ней. экспериментировать или как вот? Не, именно такой стиль для нашего народа не пройдет пока что. Поэтому я пою те песни, которые слушает народ, и те, которые они как бы воспринимают. Ну вот это и по вашему творчеству заметно. Да. Кстати, о нашем народе. Вы в течение нескольких лет жили на Украине. Вот последние 2 года, да. Но в прошлом году вы целых 2 дня подряд выступали с сольным концертом на фестивале, на летнем фестивале. Мы там тоже были, студентки. Это просто, знаете, был такой бум. Очень много ваших фанатов там собралось. Мы вам подпевали. Это где было? Летний фестиваль. В прошлом году... Дар якҷоя мо будем, ман рови будам дар онҷо. Душанбе, да. Фестивали тобистонаи Душанбе, дар ипподром. У вас был сольный концерт. Помните, вспомнили, вот видите? А мы вот не забываем этот день, потому что очень зажгли. Тогда очень, запомнился этот день. Каково это чувствовать, что вот все-таки, если даже вы жили не на родине, вас здесь всегда принимают, и у вас всегда есть фанаты, для которых вы и ваше творчество актуально? Ну, это очень приятно. Это очень приятно. Я всегда благодарен судьбе, что Богу, что мне дал таких замечательных фанатов, поклонников. И они всегда меня поддерживают уже в протяжении скольки лет. Поэтому я всегда признателен. Вы даете концерты и в России тоже, да? Да, мы в России в 2016 году совместно с Шабнами Сурайо давали концерт в Москве, в Питере. И как много таджиков в было Канаде. фанатов из Таджикистана? Да, очень. Там вообще так нас приняли. Расскажите. Эмоции, знаете, всегда говорят же, то мусофир нашави, мусульман там еще мигабил. На чужбине по-любому своих и родных ценишь больше. Поэтому на чужбине нас ценят больше. Вот это точно. Наши же, например, таджики там, например, те таджики, которые живут в Афганистане или в Иране, в Европе, в Канаде, где бы ни были, во всем мире нас где-то 40 миллионов. Если так посчитать. Поэтому они так нас ценят, так любят, так... Это чувствуется. Это чувствуется, да. Барои ҳамин я гап мегӯям ку дар хонаи худ қадр надошта бошӣ, дар берун қадрат зиёд аст. Беҳудаам неда. Барои ки слава Богу, что и у нас очень любят и ценят. Но по-любому там это чувствуется больше. Здорово. ва дар ин баробар ҷонибек аслан шумо бо ҳамсадо аслан солҳои дароз аст аллакай ҳамкорӣ доред ҳам радио ҳам студия ки дар он ҷо дубляж мешаванд филмҳо ва дар ин баробар пешниҳоди клипҳо. Хуб, барои чӣ маҳз ҳамсадо? Барои чӣ, яъне ки дар ҳамкорӣ бо ҳамсадо чӣ хотирмон аст барои шумо? Ман ростига бо ҳама шахсоне ки дар кори хуб
дар кори худ профессионал ҳастанд, инсонои хуб ҳастанд. Ман бо ҳама ҳамкорӣ мекунам. ҳамсадо, ман тамоми кормандон, худи Комилҷон, ман ҳамашонро ҳурмат мекунам. Мо ҳам дӯст ҳастем, ҳам мисли бародар. барои ҳамин мо чанд проектҳоро якҷоя ҳамкорӣ кардем ва шояд дар оянда ҳам боз ҳамкорӣ кунем. ва ҳамчунин саволи дигар меояд барои мо аз шунавандае ки бо дар чашмон айнак дорад, яъне ки бачаи замонавӣ менависад ки салом алейкум, ба Ҷонибек Муродов, ман мухлиси ашадии шумо ҳастам, суратҳои шуморо бисёр дӯст медорам ва худ ба худ замзама мекунам, мегӯяд то бисёр хоҳиш дорам ки дар ягон клипатон иштирок намоям, агар илоҷаш бошад. Шаҳром ин паёмро барои мо менависад. Насиб акун медонед, масалан клипҳо аз режиссёрҳо вобаста аст, ку актёрҳо масалан масофка ҳама режиссёр интихоб мекунад. Барои ҳамин ман бо ин чизҳо масалан чӣ гӯям хеле кор намекунам. Аз ман вобастагӣ надорад. Аз ман вобастагӣ дорад ҳатману, локин агар дар ҳамун вақт, дар ҳамун масалан вақте ки дар Тоҷикистон мо сабт кунему, агар дар ҳамун вақт ин кас муроҷиат кунану моро ёфта тонанд, масалан барои чӣ не ман ҳаракат мекунам ки кӯмак кунам. албатта ва аслан дар фаъолияти кории шумо Ҷонибек, аз ҳама рӯзи хотирмон кадом рӯз аст? Ин аз ҳама рӯзи хотирмон бисёр рӯзҳо, дӯсти азиз, бисёр рӯзҳои хотирмон зиёд аст ва наметавонам як таҷрибаи хеле гӯям. ман якчанд саволи оддӣ ё ин ки ба гуфти рӯсо баналне дорам, ки дар ҳамаи ҷо онҳо дода мешаванд, аммо барои ман бисёр ҷолиб аст. Масалан, яке аз онҳо, Ҷонибек Муродов низ саҳар бисёр барвақт аз хоб бармехезад ва ман ҳамин рӯз рӯи хотири шумо барвақт хестам ва барое ки масалан аз хоб барвақт хезам гуфта ҳатто хобам ҳам дуруст набуд, фақат дар фикр. Гап дар сари он аст ки бисёр сарондаҳои мо сархезиро дӯст медоранд, соати 12 аз хоб мехезанд, саҳар барвақт саат 12. Манам ҳамчунин 12 невун, ман пеш масалан пеш як 2 сол то 2 сол пеш ман ҳат соатои 4-5 саҳар хоб мерафтам. Локин камтар баъд саломатӣ вайрон шуд, барое ки ҳар якчи режим бояд ҳатман бошад ва ҳамон ба гуфти рӯсҳо мегӯянд гармон сна аз ҳамон махсус соати 12 шаб то 4 саҳара чӣ мегӯям мелатонин вырабатываться мекунад дар организм. барои ҳамин худро ба режим даровардам. Як тӯли 2 сол аст ки соатои 11-12 хоб мерам, соатои 9-10 мехезам. Между прочим, вот многие наши звездные гости, певцы особенно, отмечают то, что у них со сном проблемы, потому что ночью они не спят всю ночь и под утро заспают. А почему вдохновение приходит ночью? Или чем вы пишете? Нет, какое вдохновение? Или это просто вот так уж получилось? Это так, люди привыкают. Там у нас как было, когда были там, ну и сейчас молодые мы, в молодости, допоздна гуляешь с друзьями туда-сюда, потом уже организм привыкает, поэтому ко всему можно привыкнуть и можно изменить любую ситуацию. Поэтому это только... дар баробар ин ҳоли ҳам Ҷонибек пир нашудааст, барои ки ҳамагӣ 32 сол аст. ҳамагӣ 32 сол дорад воқеан, соли таваллуд 66 ва ман ҳозир ман гуфтам ки агар Ҷонибек ҳатман ки ба барнома омад, ман як савол медиҳам ки Ҷонибек, шумо чӣ мехӯред? Ҷонибек, шумо, ман хурд будам, я синфи 1 мехонам ё 2 мехонам, аллакай шумо баромад мекардед ва таваллудатон 86 аст. Чӣ хел? Нагӯяй худамам чӣ мехӯрам, тамоми чизҳое ки масалан бо мазза аст мехӯрам, лекин ман ҳама вақт диетаро нигаҳ медорам ва метавонам масалан ҳатто ҳозир диетаи нав голодовка мегӯям, метавонам 20 рӯз 30 рӯз умуман нон, гӯшт, ягон чизи равғанӣ метавонам нахӯрам, масалан танҳо об, фрукты, мева, салат. Мы сегодня в эфире с Фаридуном в утреннем эфире говорили как раз о воде, о пользе воды для организма. Вы как соблюдаете правило пить 2 литра в день? Просто Фаридун считает, что у каждого я утром своё. Просыпаюсь, вот как просыпаюсь утром, и у меня уже стакан воды с медом. И вы начинаете так свой день. И в течение дня вы пьете много, обильное питье воды у вас идет. Да, конечно. Вот видишь, Фаридун, вот надо. Не, гап дар сар он аст ки ман гуфтам ки ҳар як нафар ба таври индивидуалӣ, ба таври шахсӣ, яъне ки агар ки ҳамон зангула ба кор даромад ва гуфт ки об дар кор аст барои нӯшидан, ҳеҷ вақт худата маҷбур карда об нӯшидан накунед. Маҷбур кардан дар кор нест, лекин 1-2 литр об дар як рӯз ҳеҷ не.
زیادتر هم ما میتونیم نوشیم. زیادتر لیکن می‌نوشیم، بله. آب بسیار ما 75% ارگانیسم بدن ما از آب وابسته است. برای همین آب چیزی خودش بهتری. تشکر زیاد به آب جان. به آب حیات نیست، برای چی میگن جانبک؟ و جانبک من در یاد دارم وقتی که من خورد بودم اون وقت ما در خوردی اصلا آرزو میکنی گویا سراینده باشی، روی باشی، کس من نفیون که در هواپیما سرنشین باشه. و همین وقت جانبک در امریکا برآورد میکرد، یعنی که ما خورد در دوشنبه در خانه و جانبک باشه در صحنه های کلانی امریکا سال 2008 2009 بله 10 سال و حتی تلفن ها اون وقت میدونی یعنی که فهمیتون یک 2 مگابایت بود فهمیدی. بعد ترانه‌ای که در امروی باشه نمیسوره جانبک میسوره، من در نزد تلویزیون مونده اون رو با دیکتافون ثبت میکردم برای اینکه بعداً گوش کنم. و حتی وقتی که با من زنگ میزدن همون سرود صدا میداد. و حالا ببین که مثلا 1 ترابایت و قریب تا 500 گیگابایت است تلفن ها. وقتی که مثلا من 21 ساله بودم، بعد اون وقت ما توری همین جهانی رو شروع کردیم. با فکر بکنید 21 ساله در تمام اروپا و امریکا همه جو کنسرت و یک مبلغ زیاد مثلا یک باره ما حتی خودم باوریم نمی اومد. همیشه میگفتم واه چه لیکن در مثلا تا 21 سالگی ما 10 سال در گروه ها که من هم کار میکردم، گروه بالا، گروه وزیرم. بله خیلی ما بسیار از روسای گویم عذاب هم دیدیم، ما عذابی که میکشیدیم برای همین مثلا صنعت ما پیش رود گفته. و من 10 سال بسیار زحمت کشیدم و خداوند همین گویم 11 سال یک بار برآورد جکپوت پیشنهاد داد. برای همین همه وقت باور کردن در کار و زحمت و صبر کردن در کار و حتما به مقصدت میرسی. من از همه مشکلی رو انتظار بودم، از همه سرنده ها، اما از جانبک نه، برای اینکه پدر جانبک یک هنرمندی خدمت نشان داده است. او رمزی ملی بگیم که سرنده های تاجیک است. یکم خداوند، دوم پدری من با گویم همون سویتاشون و با همون دستگیری که گویم با پولو با خیلی نه، همین دستگیری فقط نصیحت کردی. من شکر خداوند و خیلی شاید فکر کنن که من مبلغ کردی پدرم یاردم کردگی با کاری من یک تینم پدری من صرف کردگی نه. مثلا همشه با مهربانی خداوند و با زحمت خدا. جانبک ما میدونیم که شما برادرتون پرویز اگر ما خطا نکنم پرویز بک رانی دیرکتوری کمپانی پروداکشن. بله و جیم اصلا با چی کار مشغول است این زمان؟ سنتر چی کاری خواهید به انجام میرسونید در همین جدای یعنی که یک بازی مستقیم یا اینکه بازی شخصی داره یا اینکه هنگام مثلا درخواست شد باید که از دیگر جا مثلا درخواست بازی شخصی مثلا استودیو، ویدیو استودیو، چی مثلا توی مراسم و کنسرت و در تمام گوشه دنیا چی که خواهید مثلا ما تشکیل میکنیم. خواهید مثلا جنیفر لوپیس امریکا آوردیم میاریم تویتون دعوت میکنیم اومده میخوند که پولش دادن در کار. شما در صحنه‌های خیلی کلان بگیم که سرندگی میکنید، آوازخوانی میکنید و این صحنه ها یعنی که ارزوی کلی سرنده های نه تنها تاجیکستان بلکه خارجی هم است. مثلا یورملا لویهای لایماوای کلی تاجیکستان رو چه خیلی قبول میکنن؟ آنها معلومات دارند؟ اصلا خواهش هست برای اومدن به تاجیکستان؟ اکنون البته خواهش برای که ما تاریخ بسیار بوی داریم و این تاریخ بوی ما رو میدونن اونا در تمامی جا ما عزت و احترام میکنند و بعدی آنی که باز با ما هم صحبت میشوند، مثلا بعدی آنی که صحنت ما رو میبینن و باز احترامشان شاید زیادتر شود. همون شخصایی که نمیدونستم مثلا تاجیکستان چی دولت است و چی مردم است. برای همین روز به روز شکر خدا وطن ما آباد شده ایستاده است و مشهور شده ایستاده است و فکر میکنم روزهای نیک باز همش در پیش است. زبانی اوکراینی چی؟ زبانی اوکراینی رو بلده یا اینکه یک 60-70% اگر گپ زنم میفهمم، لیکن خودم قدر حال گپ زدن نمیتونم. برای که در خود کیف، دنیپر، خارکوف، ادیسا اون جایی که من زیاد مثلا میرم اونجا همه به زبان روسی گپ میزنند. اونجا یگان کس اوکراینی گپ نمیزنه. نه با کدام مقصد که ترانه ها با زبان اوکراینی ان؟ برای که از بس که همین سال 2 سال مثلا با همین اوکراین پاتریوتیسمشون کلان شد، برای همین
اونا بسیار به همین چیز اعتبار دادگی هستند که زیاد سرودها به زبان اوکراینی شود. برای همین ما مثلا اگر 10 آلبوم ثبت کرده 10 سرود ثبت کرده باشیم و در اونجا 4 таш به زبان اوکراینی بود. Джейнбек, мы за эфиром об этом говорили. Так как вы являетесь активным пользователем в Инстаграме, давайте развеем мифы среди ваших фанатов, может быть, или, может быть, недофанатов, о том, как вы получили верификацию, как вы получили вот эту галочку официальную, подтверждение, что вот вы звезда. Вот если честно, вот 26 мая, да, по-моему, был день финал Лиги Чемпионов. Реал и Ливерпуль. Да. Это проходило в городе Киев. И я там с друзьями, с братьями, мы участвовали, мы были на стадионе, мы смотрели этот матч. И вот тот день, днем, утром, когда я встал, и сюда просыпаешься сейчас, как сразу заходишь в Инстаграм или там что-то там, смс-ки свои. И там какое-то письмо было, и я, не прочитав, нажал «Ок». И потом после этого увидел галочку. И сразу у меня такое состояние, не поверил. Я сразу позвонил родным своим, да, и говорю: ну-ка, зайди в мой Инстаграм, у меня там галочка есть, что ли? Может быть, мне кажется, там да? посмотрели, и мне ответили, что да, реально, поздравляем. Я говорю, как так получилось? Я не прочел даже письмо. Я начал звонить своему администратору, говорю, у меня вот так, как это? Он говорит, все как-то обрадовались, но многие подумали, что я это как бы заплатил и сделал за платно. Если это было бы платно, то у нас уже дофига этих галочек было бы. Поэтому это, может быть, мне подарил Здорово, да? Цукерберг. Да. Вот мы вас тоже поздравляем с этим. Спасибо. Очень горды, что у нас тоже есть человек, у которого есть официальная страничка, да, верификация. Джейнбек, мы только что, вот вы затронули тему футбола. За кого вы болеете? Я болею за Реал Мадрид. И вот я очень сильно болею тоже за Криштиану Роналду. И теперь за Ювентус, наверное, и за Ювентус тоже, да? Поэтому сейчас Реал и Ювентус, потому что я на самом деле его уважаю, потому что то, чего он достиг, и то, что он делает своим трудом, это просто нереально. Это не каждый может. Поэтому я уважаю таких людей. Значит, если у вас спросят, кто лучше, Месси или Роналду, вы скажете Роналду? Не, почему? Они оба лучшие. Они оба лучшие. Просто мне просто нравится. Я просто поклонник Роналду. Да, футболисты вы у нас. Джейнбек, Аслан, шахсым муваффақ ки аст аз назари шумо? Роналду, Макгрегор. Не, бояд чикор яъне ки кай мо метонем он шахса муваффақ шуморем? ҳамон вақте ки якумаш масалан худованд падару модаратон аҳли оила ёру дӯсту аз шумо розӣ бошад, аллакай инсон муваффақ мешавад. Галочка ҳаст. Аллакай инсон муваффақ мешавад. Лекин ту дар ҳама чӣ муваффақ боши, падару модар аз ту розӣ бошад, ту дар ягон ҷо муваффақ ҳам намешавӣ. ҳамчун инсонам шояд ту гӯем туро ҳурмат ҳам накунам. Барои ҳамин муваффақияти ман дар розигии падару модару аҳли оилаю бародаронам аст. ва Джейнбек, мо медонем ки ба наздики шумо аз Дубай, агар хато накунам, баргаштед, инам бошад дар рухсати меҳнатӣ будед. Хуб, чӣ қадар вақт пас шумо ба рухсатӣ меравед ва ин навбат фарзандатонро ҳамроҳтон гирифтед? дар як сол 3 маротиба рухсатӣ, масалан як бор бо аҳли оила, як бор ду бор ва як бор ду бор бо ёру дӯстон. Беҳтарин. Ва ҳатто шунавандаҳо баъзан вақт маро дар ҳайрат мемонам, мегӯянд ки то ҷое ки мо медонем, шумо факултаи шарқшиносии донишгоҳи давлатии хуҷандро хатм кардед. Яъне ки забони арабиро низ медонед. Барои чӣ то ҳол бо забони арабӣ суруде насароидед? СГА, это Современная гуманитарная академия. Ман дар унҷо лингвист, бале, забони англисию арабӣ. Лекин арабӣ ки бисёр практика накардем, аз хотирам баромад. Арабӣ аллакай аз хотир баромадааст. Ва шахсоне ки мехоҳанд сароянда бишаванд, муваффақ бишаванд ба мисли Ҷонибек, чӣ насиҳат дорад, чӣ гуфтанӣ дорад? заҳмат кашанд, кор кунанд, бовар кунанд ва ҳама вақт аз худованд талаб кунанд падару модари худашонро эҳтирому
دوست دارم خدمت کنم به تمام اهل اویلا، با دوستا هیچ وقت خیانت نکنم. شاگرد دارد؟ شاگرد таку زیاد هستند که من اومده استاد میکنم میگویند که من خندم میگیرد میگم نگوی تو ولی من خودم شاگرد هستم. همین شاید در آینده با این کار مشغول شوم، لیکن حاضر وقت نیست راستی گپ که با شاگردان مشغول شویم. بله. و مثلا چی گفتنی داشتم من؟ این دریلی ما با سر کرد. دریلی ما با سر کرد. بله. دوست عزیز دیگه رادیوی همصدا یا یکی از بیناهای نو جایگیر شدگیان برای همین کدام خانه‌اش ریمونت کرده هم همسایه با خطی دریل داره و یوش شکوب کردنی. ما می‌ترسم که از این طرف نبرد، برای قدر از پشتم خیلی نگاه داشته ایستادم. و جانبک من واقعا برار میخوام برای شما. زنده باشید. با زبان روسی چی میشود؟ با زبان روسی удачи желаем вам и успехов Спасибо, во вам всем. тоже, Спасибо, вам что тоже. пришли к нам. Спасибо за такую отличную беседу. Да, спасибо вам тоже. Желаю вам удачи, здоровья и много-много денег. Чтобы вот самое главное. У вас чтобы все сбылось. И спасибо всем поклонникам, всем радиослушателям, которые были с нами и которые слушают нас. Вам огромное спасибо и низкий поклон. ҷанибек Муродов дар яке аз баромадҳои худ гуфта буд ки ман мехоҳам ки дуюм бошам, барои ин ки дар ҷои якум одам бисёр аст, аммо дар ҷои дуюм касе нест. Ва ман мехоҳам ки ҷанибек ана ҳамин ду бигзор ки ба як баробар шавад, аммо яке ки фақат ба шумо бахшида охи барои ташаккури зиёд. Ин савола бисёр медиҳам, мегуфтанд ки шумо худатонро номер чанд ҳисоб мекунед. Ман мегуфтам ки ман номер ду. Барои чӣ номер ду? Барои ки номер ду ҷои холие. Ҳама ҳофизо худошон номер як мегиранд кофи барои худошон. Барои ҳамин номери ду ҷои холие, ман номер ду бошам. Шукри Худованд. ташаккури зиёд мегӯям барои ҷонибек. дӯстони аз хотиррасон мекунем ки дар меҳмонии радиои Ҳамсадо қарор дошт ягона сароянда ё ин ки ягона нафаре ки дар Тоҷикистон аккаунти ба таври расмӣ қабул шудааст дар Инстаграм, сарояндае ки тавонист дар Юрмала дар лоиҳаи худи Лайма Вайкуле ширкат кунад. Ягона сарояндае ки бо Алан Бадоев аз Тоҷикистон фаъолият кардааст, падари намунавӣ сароянда дӯстдошта ва хуб мо чӣ бигӯем таъриф кунем. Просто Ҷонибек Муродов. Ҷонибек Муродов. Бале. Ташаккур бори дигар Ҷонибек. Барор комеби. Ташаккур барои омадан. Бошем.